Muna tayo bangkat lamu. Kamu floor leader. Wow, ngulian ti pwedeng ko kusunod kay sa kayo, rucho nga tao lukay ang way pa ko ng Pohnpei, nan wuya ko pur toror kariyay sa payawat, nan wasan wuya ko pur sa wuya lamalaman legislature, pay labalap kolonia, Pohnpei. Ranwat May, walu, paran kao na riya kitriyay sa kuno, o ranwat niyalam, o ranwat wuya ran kalimay sa kriyawan, wuya ko pur toror. Kailan ka kan katlamotay, charang katyang nan lawlaw, o iban ulian tayo ti, o patuan, kakita wan paron hapram sa pa speaker an ulian tayo ya lolo on rutungata yung purunan kailangan speaker dan puting yaki uban patung sansan umaing samat
sopi di kalangan. Yacuit sa palmar tata likilik pukat na suksit tayo pisang yun. Kasang sakarayir, medal sakar kita kayo, katang lap kan promo. Kopi tuan sa palmar limpak kalangan lap. Lepat-cepat sojokan cokoti, amanaman kit na isang. Kol kapeng lalap berketing mangir songkan koros menggunakan sengking sakar kita wiyak katung na isang. Riyan sukset suyak iyo sakarir munatan patuyangan kepo mencang rangut. Asyapaki sa palmar manan tamarain. Engkak moleti amanaman kit melel dan wiram lamot. Kesengkak tungan ki melelay unatak sanamaw. Nang siyam iro sa masiliki ang kaparapor ki oposyon silipur yang iro kamel na tunggal sa karata kapang kasing pura riya nang siyam iyemet sa karata oralap riya kupurar ang kita ay so koros sa koros may koros nilangan lang katayon kumayat kaon songkol mo display amen. Kalangan on baron apram the Vice Speaker o Honorable Senator Kan Koros teka kaya kadlamon tayo iban po ni Assistant Clerk on roll call. Senator Atson Apram, Hinay, Senator Kukuwapis Jr., Senator Isaac Arduin, Senator Ricky Card, Amen. Senator Sonsjerry Edgar, Senator Wilfred H. Edmond, Senator Billy Edward, Senator Stevie K. Edwin, Senator Federico L. Irens, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred San La Torre, Senator Daniel Laden, Senator Edgar W. Licanet, Senator Dan Vitas Walui, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Nett, Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Faunas, Amen. Senator Mutaro I. Siminan, Amen. Senator Francisco Simram. 9, Mr. Speaker. Yay. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chancellor magtay sa bulman ko quorum teka kadlanan sa matay wiyak pur. Amo mga ting kupro ka kulian tay tiyo ya sa bulmatay sa karatan. Kapung melal sa karan Mexico kapung lap ang kupro na nilap. Sa karan Kayponi ho wawlap ang kupro na raksoko. Wawlap ang kupro ni Soko. Wan ko sa bulmar likan ko nanalang ko nang kanyay ko. Wow dororon. Wawlap kay di balian tiyak, Momocho government, national, state, local. On the Cabinet and Pohnpei, Honorable Joseph, Karyaon Cabinet, Honorable Mofik, Pohnpei, Siyongkopong Lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy Siyongkopong Kankoros, masaksit itong alwaw, o Vice Speaker Apram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kankoros, lang Samoro, o Leisa Seriso, so masakan, o Uliaben Way, o Uliabe, nan Kalaruwat, nan Pohnpei, Forest Metatang Thailand, Chamberwood, nan Kalal, Maslikin Kalal. Rakat nan Huya Kupur, o ipan po na siya sa Bulmatayal Floor Leader, Latore, Iban, Kalaway tayo ng Huya Lamalamkan. Kamu Floor Leader. Kailangan ng po, Speaker, kung kubura mo na iban patro ay tungol kaping ang kakmelel patro ang kuli kupurakan koros kaping po tayo po kupur mau kupur sabakon ko magkaipay po naman tayo laloyang sa namaw tayo kakiyo pa nung saksituan. Speaker, kung kubura ay tungol kay panuwaon meron kak puli sabol mamisan sa lernin lang pang pronrail supay kikong Pohnpei melel wasak set wong kun komo Speaker wong ku Vice Speaker wong ku Honorable Senator kang koros pilman wong ku lang kusukusakan samoro ulay sa seriso lang kanat kasampal anway kan mayang kat pato wasak set main Speaker kom kuburay tungol wow melel ang kak pato ang komo melel wong ki labalaban government kan mababali
pan executive branch, melel bilwaw niki labalabakan mabali judicial branch, melel ay tingol waw bilgak waw niki taken government national o local government kan membatong kamu waw niki Pohnpei koros membatong Pohnpei o masligim Pohnpei. Speaker kamu kuburo patuan eu komogitan sakara kubur maon miya taylang kakatiyang o katarabay channel an wiya kubur turur karyasak tayo ang tunran kasilisak lima o sabol man kita. Chan sa lang mga kamagutan floor leader, Koros Mautong kamaguto, Masani Yay, Pwuhng, Masani So, Kamagut Paita, Miya Masani Ben Journal, floor leader. Speaker kalangan ay tungol wow sa balon tutuwa da speaker man sakara kubur maon miya taylang kakraching timasan pan channel wat o sabol man kita. Chan sa lang kamagut yung mayor, Koros Mautong kamaguto, Masani Yay, Pwuhng, Masani So, Kamagut Paita, dan kinjira sa bulmat kita, sa bulmat journal, and ran kasilisak limaw. Kalangan, floor leader. Kalangan speaker ay tungol wow sa balon tutuwa da speaker may sakara kubur maon miya taylang kakrap sabol matay kalantar o katiyang po na item number isak isuyay masilinis business. Chan sa lang mga kawaitan floor leader, pag yamiya utakan kamaguto, try katkatiyar po ng isak isu. Kamu floor leader. Kalangan speaker tungol wow ang tutuwa da bang prong katuwa speaker iman kaping kawaitan mo mamiya mon tiyalan sabol matay uya kubur kasong balwat sang nikawi itu iman sakara kubur maon miya taylang karay-ray sa sabol matay uya kubur tururwat kapatayang ran silu mabani titinim may isa kayo pariya kitresa kunawat man karyaman. Chan sa lang mga kamagut mamiya, Koros Mautong kamaguto, Masani Yay, Pwuhng, Masani So, Kamagut Paitar, Miya Masani Be. Speaker Kamu floor leader. kalangan speaker iman kami lelem masan ba masansal nan matalan kamal mo tiyala kakeritar iman sakara kubur maon taylang kaching timasan pa o sabol man kita kamaw. Koros Mautong kamaguto, Masani Yay, Pwuhng, Masani So, Kamagut Paitar, tayo kinjira sa bulman kita, Kamagut mamiya, sa bulman tayo uya kubur toror watan ray-rayki, tayo kabatayang ran silu o mapanitin niyad, may isakeo next week. Halangan, kamu floor leader lang. Kalangan ng promise speaker tungol wow sa balon tutuwa ta bang prakan speaker man sakara kubur maon miya taylang kakrop sabol matay kalantar prong sa balta lang ba na item ng baisak payo yay pil kalantar. Dahil kamu kakagyo dahil komal ma, dahil komal, kamu Paler o chancel magtail sa baler non sabol magtail via kupur o kamu floor leader lator. Kalangan speaker tungol wow sa balon tutuwa ta bang prong kat kasambal wat speaker man sakara kubur maon miya melel won ki Germany kamtin finance o tuwang kamtin finance man sakara kubur maon miya iman patawan wutro kung matangkusin taap kili may isak tayo laban nga riyasak wano. Karyaman. Yan siya lang mga kamagut mamiya. Koros Mautong kamaguto, Masani Yay, Pwuhng, Masani So, Kamagut Paitar, tayo utroyer, kamatang ko sinit pap, kilimaysak tayo, laban niya riyasak wano. Kamu floor leader. Kalangan ng promise speaker tungol wow ang tutuwa ta bang prong katuwa speaker may sakara kubur maon miya taylang kak place kung matang ko sinit pap, kilimaysak tayo laban niya riyasak wano sabon matay kalantan ranot. Karyaman. Yan siya lang mga kamagut miyayer o miya utpan kamaguto, muna tayo bang place, kamagut tayo bang pilipalantar, Koros Mautong kamaguto, Masani Yay, Pwuhng, Masani So, Kamagut Paitar, pag kamagut tayo Paitar, ay man patuwan tayo in place, kamatang ko sunod pa, kilimaysak tayo,
leban niya sa kuno pan supplementary bill calendar o iban po na si Assistant Clerk. Legislature Bill number Tapkulimesak tayo dahil sa kuno. A bill for an act amending state law number 11F-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes. Tangga kajianan masa na ba iban po na sa floor leader Latore. Ang speaker tunggal wawan tutu. The speaker may sakar kupurmaon niya dahil ang katiyang masa ni kung matang kusunod pa may sak pa laban na riso kuno sa pulman kita. Karayom. Paros Pwuhng kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut Pwuhtar pag kamaguter Pwuhtar ay iban po na si With the privilege, Speaker, kamuy Senator Perez. kailangan Mr. Speaker. Amen. Padawan pagmanggi ito on the privilege na lugaban sa maray. Tatawagan ranwat. Kung kuburaya po yan, padawan iya mga kamagit. Dahil nagag sa bulman di moment of silence. Sanjal na sa maday Chief Clerk Lion Child, Sherwood Chen. Bagi atrail ban kat lamo trail dengan baruan pagita wow kargarat dan gag sabol man ki ansu moramot kita atayam tadi dan nila ansu piso ulonan kubur bagi amen sammadai to kasambal Kakono ka jumbal tayo. I made tagi-tagi po on the privilege, Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez pag kamagatiwa miyer ay man pagitang trailer kamal tananan la labnasyo o wawan kiyo kasampaliki dahil kabisala talaan supplementary Chief Clerk Mr. Charles Johnson. Kailangan din po paros dahil sa pahal o ipahan po na siya sa matay Chairman and Finance dahil kat nan masa na bin kamutangan ko sunod pa kilometer tayo laban niya rin siya puno sansal na floor kamagutier o ipahan po na siya sa matay Chairman o masa na bin kamutangan ko sunod. Mr. Speaker, iban tunggal yang kiyang sumaw. Muna iban Pwuhng itu ngal floor leader mau nan kawit mau mesan salero ang kamagut ko sa network itu ngal sekarang kapun kay penuwawan Pwuhng sa patoy minlang itu ngal wala pang ko pro may Mr. Speaker wan ke floor vice speaker floor leader itu ngal wa toro bang puran sonala mu chairman at kal ukon kutar Dr. Michael na sa Pahrek Senator Edwin ana pasopes Chairman RTE itu ngalwa melel bang kuburan kampakabayan ng Presidente ng Congress. Ay Mr. Speaker, kamatang ko sa netapil may sakpayo laban na rin sa kuno. Iya tatagyo me katpatoyan nan sa mga kamatin morning. Mapuagi Legislature kay sa kayo kan kasampal ki abolban po nan i-right on tatangkan. Kusunod me Legislature kamanala kusunod me tontotong koros me sabis ki yang Pohnpei State Government sa Pahrek aray tungal puy-puy paan mo kit step riyaw eri Mr. Speaker kamatang ko sa nuot panapali irail tontotok o pagkupeg isimen paan kampang kamarain me tatang yang Pohnpei State Government orang water we are talking kembang kamarain sambareri isek opo kerwasan kosenet state law isek well labanyal well isek labanyar isek lamaw kosenatin irait tonto kukat makat career na sa kanira road apo na raiban mokit ay magamatang kosenet wood sama-sama na pali
may men kapeng yang kupurakan sansal me watawatin ran on sabarmatay session kanyang ako weekend kanyang ako yalite dari weekwood tenan matolin tatawag ng tuwan karerelan sabarmatay session ay sansal me tay song-song apali tatawag puan kak manaman watawat karyaw nan session in muran ranwat ay me imen pagpan purakan puy kiya pul penton tatawag pukat kailan kak report niyat sansal me niyat alite ap tatawag ng legislature apilikan mokit nan alite kan puy kiya biton tatawag ikamela magpuratay banda puto bugtelan kakapali Ramai Mr. Speaker, kamamantang ko senador para napoli right to nito ko bugabaya kismen ban kamarain kuya rai sapi siya nga Pohnpei State Government sa bariye sa kuwiwiyaw mo kalangan may Mr. Speaker. Chairman Carl Mieter Masanabe, Kamuy Senator Edwin. Mr. Speaker, katran sa karatan mo maniyayat dahil wangi Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Member kan Regan may ang katran tayo sa nalaanat. So Mr. Speaker, ikatinggi sili na tayo ang matamat ko katuan yang karungan mo never may men katuan da ben iya iran kataman yang mo tayo ang matamat ko riyaw may nasansal ang karungan mo niya riyaw na kitchang na list ni Rael ko matakatar dito yang sana karungan mo yaw riyaw kasaleta rahan mo Pwuhng ka kuya uyang education lang ka kumatang dito ran ka yang patre kiluwat niya sinubukan patawag ko ay met min katuan da da di and ya date kataban yun na todo me pa niya kaceleta me wata yun ya ta mo kintan ka kitin Kariyaman. Chance lang mo kaway din Senator Edwin kailan ka kan ding di masan ben kamutan ko Senator pa ko may check pa yo ben ya ri sa kono ko gi am ya utpan ko magito paros mautung ko magito masani ay Pwuhng masani so kamagat paita ter ting tier masan be paros mautung kamutan ko Senator pa ko may check pa yo ben ya ri sa kono kailan kamanala di watawat kayo kaprolan sa matay kamitian moni masani ay Pwuhng masani so kamagat paita tay kamanalar kamutan ko sa network o bang kaprolang committee sabul matay committee mo ni poran ka kan report poran ran what on karyaw kem sa plan what From the privilege speaker. From the privilege speaker. Speaker mentor that bang from Chairman Jayang. floor on Chairman and Jayan ko kamuy Senator Perez. Kailangan ko Mr. Speaker, kailangan kami floor. Ito ang wow. Pan programal korus. The Speaker man barong yata motion and withdraw LR number bugil may sabuno level niya rin sabuno. Ito ko Kariyaman. Kansa lang mo kamagut mamiya koros mo tung kamagut masani ay Pwuhng masani so kamagut paita tay utroyer LR bugil may sabuno level niya rin sabuno. May kulo-kulo ito. Kamuy Sangon mo rin man barong yata motion and withdraw sangan kamjin sayin ko LR number bugil may sabuno level niya rin sabuno. Ito ko Kariyaman. Kansa lang mo kamaguto koros mo tung kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut paitar tay utroyer kamutan resolution bugil may sabuno level niya rin sabuno. Floor Leader. Kailangan speaker ay tungol wow patpatuta bang from speaker kong kubro mo na ibang patula kung kubro yung kakpatungan uliang community uliang diyan o bulsin to kang koros melel pag kubro mail tay lang kak kasamuki o kapinggi speaker yung sa kos mayang patong sabon material yung kubro ranwot labalan labon Kailangan from Floor Leader pag yung mulian tayo zero to na siya speaker and when sa kailangan ko from speaker pag yung patiyang yung kubro ranwot. Kailangan speaker may kulo-kulay tungol wow sa balon tutuwa to speaker may sa karok burmaon niya tayo lang kakrop sa pul matay kalantar katiyang bonay dam number isak limaw yung resolution kalantar.
Chansal magkamagit Mayor o Pwuhng Yami Utupan kamagutok taygat katsir po ng basic limaw yay resolution calendar. Kamu floor leader. Kailangan ng kupura mo speaker tunggal waon tutuwa tabang. Purakan speaker may sakara kupura maon miyo. Dahil lang kak place legislator resolution number of kili may sakuno laban na rin sakuno na sa wal matay kalantan ranot. Pagkarya man. Chansal ang mga kamagit Mayor o Pwuhng Yami Utupan Ayman Patrol trial and place. Resolution of Kilimay sa Kuno, Labanyari sa Kuno, Pansawal Matay Resolution Calendar Ranwatch. Kamu, floor leader. Kailangan nag-promise speaker sa ngon mo may tungal wow. Ang sakara kupura maon miyo dahil lang kak place legislator resolution number of Kilimay sa Kilimay laban na rin sakuno na sa wal matay kalantan ranot. Isangon mo sa Pwuhng Utupan kamagit Miye. Ayman Patrol trial and place. Kamutan resolution of Kilimay sa Kilimao, Libanyari sa Kuno, Pansawal Matay Resolution Calendar and Ranwatch. Makaros place resolution po ka tayo po na sa Chief Clerk. Point of privilege speaker. Kamuy, floor leader lahat. Kailangan speaker ay tungal wow sa balang tutuwa tabang. Promise speaker may sakara kupura maon miyo. Dahil lang kak suspend order o katsiyang masa ni legislator resolution number of Kilimay sa Kuno, Libanyari sa Kuno. Pagkarya man. Chansya lang mga kamagat sang floor leader o Pwuhng Yami Utupan kamagato. Dahil iban po na sa Chief Clerk kung watawatan mga resolution of Kilimay sa Kuno, Libanyari sa Kuno. Legislature resolution number of Kilimay sa Kuno, Libanyari sa Kuno, a proposal for a resolution, mourning and expressing the utmost sorrow and profound grief of the 11th Pohnpei Legislature on the passing of the Legislative Chief Clerk of the Pohnpei Legislature, Mr. Charles P. Johnson, and recognizing his over 40 years of dedicated public service for adoption. Kailangan tayo lang kakatyan at mas na iban po na sa floor leader lahat. Kailangan speaker tungal wow tutuwa tabang. Purakan speaker may sakara kupura maon miyo dahil lang katsiyang umasa ni resolution number of Kilimay sa Kuno, laban na rin sa Kuno, sa pulman kita. Karayaman. Yan siya lang mga kamagit mamiya, oras mautong kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, kamagit po ita, kamagit po ita, trabangkat siya ng masa na po, ipan po na sa mga delegation and matalanim, Chairman and Delegation, Chairman Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, una iban barawan pata delegation kayo man barawan wiyay tuan sakrataan kapeng wow saan kuburan sa matay kur labalap kung sabol na kasanti paburo yamoy gan bakti tayo ramaskin yang son nando motamot siyon matay kaya karton lalan sa speaker nyaralapan barawan Rada sa mga delegation o mobilyan sign resolution watch o paruan paralap al paruan na binabilisita na nagpagtay ko rin sumangi sa maray 12 minutes. Mr. Speaker, paruan tamaraman ni paruan report kilong Israel mga palisilu magtay sa Balmanti. ANP Clerk's Office o Israel sa matay sa unsawa sa kan. Di paruan Israel kay Madden o may gadan kuburela mga nakapmanet sa Pwuhng ko sa natiyan ang tawo. Isan-san me dito karaban me sa isabulman kita ki tita saban minit bagi kem ceklan ng report di paruan lalabot may itong lalaki kailangan ko para mahal senator ko bagi sara naramas kasambuan di mulan noron mga nakapminit dahil polian sara o bagi sarwat Ranwat kita bilpan kecil, sama dahil patang penai kan bagaban mana kap minit
nan wain Pohnpei yo pil asat ikan koros ya tail patro gila tuan kasantin kauno temosel tamme tuan tin so kasipto lan kom si speaker karuan itamaraman se atail kamangan yalam igalep chuto paratan yan so me imsak la tagut awaratan saun mo buyum me ipatuan me speaker pankak tau-tauki awi patuan tama-taman sebelum masan pun masani tail moiteng and enjoy run amalakap ang taindak tau-tau yan takiyang atail kawi kalaan ko mo speaker Sensal में मानकप मिनट tel koros Pwuhng tel ranwat te ran में नौर ऐसे किन मोर पतो संग्रह मागियर संबाल वनी सक्सिलु उयायर संबार नौल में nan resolution wat नौर मानकप मिनट sensal pan kubra tel koros batuan mesin tringkan til Soto itaran ka kuya sa mata el kapeng penenay. Opil mana kap menet. Ibil patuan sama-taman se di korong Israel. Wan ngongen tatok mi bak me poiti. Man office wen ka kam chakala tongkan ni. Algon tatok lang-lang na ne office. O ginan siyang angak taking some more rules of procedure. Yan shogun tagen Yakubu. Ranwat speaker man styling ka sabol man ki kubur mau. Sabol man kita karopowat wagi ranwat palura bandag nakti. Ma ban shutugak and patoyang penene ranwat sabmatail patayang penene yo Pohnpei kan pagapagan o yang right mal patro ay wanso konen tail kak sabon man gitan tuan sambatal kosanti niyer penene ikan pankin guarto and molwat o tail patuan yang rail condolence resolution tan maban kak ranwat Mr. Speaker mau maban sutugak abil mau even patuan tak kita tail kak sabon man kita Kampatan pagpagwat sa matail ewang tainay monitosan ranwat ang kakunsak. Aymat kalangan sa speaker. Kanangan Senator Perez, Council Chief Clerk, Charles Chancel, Phil Mie, at ng kapung kanat yay namatawan tet utilani. Senator Carl, delegation ng Metalani, Mie Tremasin ng resolution. Kailangan may Mr. Speaker itungal wasapal bangko parakan koresi padya ng itungal Chairman Mao, Chairman Delegation, Chairman Pahrek essential tato me Legislature yang sabulman ki padyang penene yo way may Mr. Speaker niya pan pagatar ay wasami men patungan Porque sudah sansal angkat kabi angkat kepulang ay tungal warak kita pun naurak orang tungal serikan pak kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl, Vice Speaker, Niyan Kapasapat. Kalangan Speaker ngunit man yang patuloy konserkan kapung kay punya wow dapat yang apa-apa kan merpatutar nilang saksi di tengah luang kamu wan ko loliter wan ko kan bakapayan normal senator kan di luang wow kan dapat yang kail dan kalar mesung ranwat Speaker kamelme tutulikin kawewe nei namiyan nan protein teman-teman member yang habis grand staff kan bagi naurun sama tial cipler itu jualan kami lemak KPWARESOU kan sangar kami television
kumbaga ba German in finance nakabalbagi Carl ikareran itan ang kawit purasahin ang pagpag na siyalto kay ang paturong itak kamagil kaya lang kakasang tumasin ko. Palangan, Vice Speaker, Speaker tayo ko tiyo man ang kamal laban ng siya, magpakita ng karkarap. dahil kamalab na siya. Kamu, Floor Leader. Kailangan ng promise speaker ng kamalay tungalwaw. Kale, Romo na tayo kumaltik tayo katkat na, masin ng resolution
abgul may sa kono le bniar ye sa kono o kaigat katan an ma sa boy pan po na sa Senator Edwin kailangan speaker dengan proyek itu merwa kailangan Mr. Speaker o dengan ini yang baca honorable member kan nila legislature what yang tato gila o proyek mo gila kailangan chief clerk nila Mr. Johnson mo ito iman ikamuyan la ang koros indata maka-senior wasa te this is your first term dahil koros kailangan na kailangan dyan mo itatuan kami alam naman kita utang bahan bil kaping ko po ito narayanan ko na yes chief clerk diluyati friend di kaping ko po pato tiyan legislature ko o itatuan kami alam na ito tutok na patuan sa legislature what ime patuan yuya ko wenan so pero ite kekayan so sehingga patuan yang urutan patuan yang even patuan koroso ya appreciation of patuan in light of this we will tagtagitag Thailand support na activities work yes me takopor kila ram koros me bam foto Charles me bam kamo sa tomkan aita ayang kasih kita pakai waktu kasih me kamu ti kamu man cari ikuran kau nama saya dibagi Thailand support support na total Ananin legislature na Philippine toto Thailand Philippine kak Jawa Sengkuan kak Korea kala ng Kuko Cup ng mapil natin na ito sa mga inabang po kila Thailand Cup katiyang sa pinatay support kaimat Mr. Speaker kapag in-express ay appreciation o ibang miss Kailangan Senator Edwin mawawaray man po na si Senator Irons. Kailangan ng komo speaker komo kubura boyaki ancho itual sa karen kay bunuwaw ang patiyangate kay bunuwaw kan melapoy koyer Prodognan mall itual wangkin komo speaker Vice Speaker, Floor Leader, Iso, Nos, Luke, lang kosokos kasampalakan, Melel, Honorable Chairman kan, Tampakabay, Honorable Senators kan, Pwuhng ki field staff kan mayang patunan kaleri, itual wow and field, leleng Pohnpei watun sak, kalap o wikan maslikin Pohnpei. Speaker, yang patuan kasampaliki o menyang patreng masen pen manakap bagtay kat lalan sukset. O ipatuan kamelele me koneng pueki ele muingay makayukap ang kat wat. Minduan ni patuan speaker lola naramas kin buksang masli kinaramas league me cheyu lol matwa ranwat mintuan resolution me mie o masenkan ipatuan kamelele me kamakit lolan senator ko konengate ranwat
sakarata the marshal riyasak riyawan ni jai pil wangi me spalla te patrota in kawit kuburan nila buat liakin parato lakin tarku way tarku kausan ab melel penini cik mungkin sabulman kita cuma lain ki laloi patro yang patren television ab melel penini nama tu wantiat matadanin wo patro kila kamokit memo ab patron kamelelem tuan kawait sang pawa kaitin kacin yeyas te memor kueki ir kay bikin spalla kabil salatala kueki pelir ranwat speaker iminyang ate patwanta ejual il patu ke mana kap melet ete chen ejual langsung ko sakset makayu motomot ap yang ken mukmugitin mana kap melet ay sakaratawat ni patki yang melel tampakabai delegation wo katwat wo sakartita kalangan speaker Kalangan Senator Hirons. Kamuy Senator Dewey. Kalangan my speaker muay nan dagidan ay jual sakaratan wow kaypani wow and kuli sabul momun magpachoyan nilang kaburetanan malwat ay jual sakaratan wow bangko promo my speaker on the vice speaker floor leader honorable members ko well acheng relkan me honorable speaker in suggestion priyam acheng relkan me acheng chenan gallery o pepeyan men kapese ay speaker men acheng achukan ta sakaratakan me sansal me to ko melel alibelen kauna me to ko ya men supplement isplao te supplement child contoh tok kesimpulan masa kesek apa kian so my speaker menta kita kami kauna bata yang submit yang channel group dan kapacayang sabul macay journal bukan kakuya sabul macay ito ipson ito kalangan my speaker Kalangan Senator Dewey. Mawar Senator Simon. kalangan ng kawit speaker kung kadun ko bro para itampa to nilang ay kagpunayang ang cuma sakaratan ito wow sa pamamay sa isalim may sakaratan maluwad ito kalimutan ko wow because lang kasumpuan ang kiyag ng Pohnpei got na legislature kay sa Pwuhng legislature usa and then won't be vice speaker as speaker ways of us we kami ka transition speaker Miniam patuan never tapi tetap betul masih. Esteban elok sang cara masih kamian. Api kamu kami lem ekonom. Kita kita delegation itu tetap patuan. Imen yang patuan delegation betul ini. Oh legislature kaisa kau kasaleta pato. Namiya kuwi kabisaleta lang nama tahun Matalanin pe Charles Jensen manakapman me kasampalang legislature may nila tay bangkak yar aman naramas kita patro financier kakoyok me Charles Andy ay ma kitu baik me tumalamgi sa sabab beta yar ng tain ng tremlet may nila wajok kandiya men Liandi o patong legislature biar KAPWARESOU manakap KAPWARESOU sapul mapanay na pag ilalapod ng manakap o anti ang legislature ng Pohnpei kita yung Pohnpei ating kalap kita yung kalap ito no kona sa tatok mau kan aramas man kinwiya o ay sa umnagong kabisaleta la ay yata yung samanta o rokatan sedrik soal kamau kan kita porong kita ini pik Charles Jensen kita kamu kadang tu berapa imen yang pada wan mekut
kapung kita memia o mimpil pagi kailan kaksoso ispetan walian ti olo so asokit seperti ketok kapung demo Speaker song tutu bimin patuan the Charles Jensen ako tienso ako mo dan patuan itu sakse ko prayer ay tuman patron connotation legislature pato pina kapisalan ng Charles Jensen no ay tuman apit on i-pwede ay sobrang patron nila sa legislature kailangan ng compromise Kailangan Senator Simon Mamawal Senator Simon Osalan Masa ng resolution of Kulimesa Kuno Libaniya Risa Kuno ay paan po na sir kamagit sa ang Vice Speaker Teron Chung Timasa na Paros no Chung kamagito Masa ni ay Pwuhng Masa ni So kamagit paita Teron Chung Tier Masa ng LR of Kulimesa Kuno Libaniya Risa Kuno Tayo bang katiyan ano sus Karos no Chung Kamutan resolution of Kulimesa Kuno Libaniya Risa Kuno Kawatan yung lima palimaon Chansal ni usus mayay koros utungata kamutan resolution of Kulimesa Kuno Libaniya Risa Kuno ni usus Risa makawatan yan lamaraikan. With the privilege, Kami Senator Perez. kailangan Mr. Speaker. And then, patuan pa kita itong lanso ko di dan patutasan ay pan kukuramain. Mohon sa marami kubur sa karagong kamong may pan patuan. Ulian mga nakapunin tuwa nilak magpatuyan. Amawa men patuan ulian ting tayo kuruso welcome railgun sa pali Pohnpei Ranwat Vice Speaker Senator Michael o Senator Chua magdagakit kiyang rail wala pun kasama Speaker Ivan Baron Walianti Managap Charles Johnson Tuan pagpagin Ria Sarapain Makayo Laut Dan sa madawi Kupurun Ranwat Nanasong Privilege Wood Kayo Uya kapeng hong option kapena option kapena Parawandar Executive Proclamation number Risa Gono Lepenyal issue Naruwa sayer reply gan Pohnpei and kak Eptinan Lukope Pohnpei and kak Pwuhng Sabumada Chief Clerk Charles Johnson may padawan kamelan Penini in kapeng gumelang Pwuhng Togwat kak padawan kamelan Etina Wiyawi sang ni menen Sabumada Kosanat Mesansan dan kalogwat yang gabana mana-mana kak yata kalog ong Israel sabun menway aramas Pilipil kesampalgan nan siak o bilang government walian giti kanay uyagi aray tol kapem ong option gabana wan suwat kan badawan walian di kanay o sakar misingi mana kapunin tuan ilak nagkaro yang iya yan paron walian mana kapo iya ay tongal pagnak ibaron me pan tatawgot au papa iya tatawagan pan lamalam serabeno paron yang iya paron walian di o mel mana kapunin iya tongal pagnak o kubur koros me kin totola ban mana kap melet Pwuhng style te momone mamaur
Hinduan amal mangi padawan robot ki. Lagay pak sa gin pasaret. Len wayu gin sore. Sito gin pomau ki yo bilagay kitail kamele. Abu padawan nan robot ng tamak tayo ba nguyayang pwegi. Len way me pilata. En gin sore. Sa speaker nuwao karakarak. Iso pe kasali padawan walian de penay o sakar misingki mogit kan koros te patokan managap minutes ele kataur gila menemen and right and so we have some other chief clerk iban paron ken jagla o patowan irayu may paron watakasan nan library you men wakin patowan bible kena mai sudavan makeng aramasemen ainder kapor-por ki ini asumi bantak magren kauno aban makan aimet kalangan kubur koros ai bilman pagita ni anso ma igak excuse bil ko boyu parwan ni engak yang parwan sagrata nan kabil sala talaw engak ton ki anso mau o atang panini aimet kalangan sa speaker Kailangan Senator Perez, Chancel may resolution of Kilimesa Klimaw Libniari sa Pwuhng may Patpadomon Legislature o itaan po na si Chief Assistant Clerk o watawatan ng resolution. Legislature Resolution Number of Kilimesa Klimaw Libniari sa Pwuhng, a proposal for a resolution expressing the 11 Pohnpei Legislature's profound sympathy and sincere condolences to the family and friends of the late Honorable Master Jim for his untimely passing for adoption. Kailan kakadiyan ang masinibe, itaan po na si floor leader. Kailangan from speaker ay tungkol sa balim patpatuta bank from katuat speaker man sa kubur niya kailan kakadiyan masa ni resolution number Kilimesa Klimaw Libniari sa Pwuhng usapon man kita. Kariyaman. Paros mo itong kamagito masa ni Yay, uwa masa ni Show, kamagit pa ita, kahit sabon man kita, itaan po na si Chairman and Chayan ko, may resolution would assign it. Kailangan ko mo speaker. Dan patuan il lorong yang ay kandokapay Senator Le Pen Pwuhng ino kayo konangan kag patuan. Kailangan speaker. Kailangan Chairman and Chayan ko, yung floor ng Senator Laben. Kailangan may speaker. Kailangan Chairman Chair. Muna ba ang katiyang namin? Kuko. Ay nansiyang kiyay sa karan kapin ang kuburan nila. Iran Cup o kay-kay conversion. Puro taon na maluwat pagitay pattern sa bulmawi. Kaya bunin makom ulian kibiyar mamotlo. Ngayon wang kinkomoy, wang kipay floor Oriyay, ano po, senators kang koros. O wang ki speaker and yung sa kaya, pattern, o wang ki may staff kan may yang kay. Resolution what? I pit condolences, I pit former Senator Maskitchin. The Norlaber report, sa inakit yung nasan. Report what? Resolution what? Pit Maskitchin, Mawia, former Senator na 9/11 Legislature. Legislature bilyang katang pinili o kato gila milibiliban ko no mapit former Senator. Senator manat sa kita tatok nan kabul manet Pohnpei mawa sa kita tatok ang Pesco Shipping Company. Muri after kita tatokan
Sorry. Mga kubra. All minute, melel, bil, minin, bil yang paro bila passing with. O, mas kitsim kin kawai, melel legin yang onki. Kawai pen education on Kirtan way. Mas kitsim piliang seperti ta constitution kayo o karyaw me. After that, and party. Mas kitchen, we are representative on Waymobilon and Legislature, we are Vice Chairman of PWTC. In Sansan, this 11 Legislature, yang patem penini o Radyo gila passing o nagnagtin all kasampal minutes. Kami sensel kasaletar me legislature yang iwang pinili o yang pato gila passing promotion nito. Ayimat ani di ang mumot sa bolot kalagan. Kailangan Senator Le Pen, Senator Pahrek. Kalahan ko, Mr. Speaker. Ivan Pwuhng, Chairman Public Work. O kami dahil sa man kubur mau. Kansan former Senator Minute, yang tawa 9 from the Legislature, and doon kasalatan Chairman Public Work, Mia Vice Chairman Committee in Public Work and Transportation and Communication. Ang karapeo kamel na seguros Kadkadaur boyer condolence resolution mo troy paron kamel mo sa bilang rapadar sa nagtaksakol man kita. Renggat Pagkatarian Penay Urikan Sansan Malimun resolution what and Karabim and Patuan Pwuhng from Public Work Wetak Kamokit Renggat Pachangki o Sabulman Gita resolution ng Kilometer Knowledge of the Resepon. Koros Pwuhng Kamokito, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamokit Paita, Kairo Tungkir, Masanabit. Koros Pwuhng Komatan Resolution of Kilometer Klimao, Lebanari sa Puno, Kawatan in Liban Palimaon. En Chansaleng way Machabal Mataylo shoes Metok LR of Kilometer Kuno, Lebanari sa Puno, shoes, Riyasak A o Koros ito nga resolution mo. Kalangan. Privilege my Mr. Speaker. Kamuy Senator Pahrek, Senator Pahrek. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang kupura mo yung pangkupurakan koros. Kapangki kupura tayo masan sa lanwad. Melel sa balbang Abulban tatangkan mapatpatunan committee. Pwede ate karera sa matay session and kaklen niyet pwede kasi natin muni kan mana na pwede amay Mr. Speaker mentungalan diyan sumawat sa kupurakan kupurmawan miya yan ka kutud po sa matay rule o place standing kami sa report sila bukili may sa gisu Lebanari sa Kuno ang taman matay kalandarin may sa ngaranwat. The privilege speaker. Kamuy Lordita. Kailangan from speaker ay tungal sa pali patong front chairman Mao chairman finance woman sakara kubur Mao niya kailang kakrop sa matay kalandar uprong sa pali talang pan. Item number 6 standing committee report. Kaya man.
Kamagut mamie. Koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show. Try sa paltala pan sa matay standing come to report. O muna iban po na sa kamagut mamie ang mayating kupura. Chancellor na Senator Pahrek kaktabi an excuse po ba niyang uya programen nagkiti dahil Chief Clerk tinamatawan ko. Pwede try sa bulman ko quorum may kupura iban speaker pan excuse sila Senator Pahrek. The privilege. Excuse Senator Pahrek. Dahil katla mo dahil The privilege speaker. Kami, Ay kailangan Senator. speaker tingaluaw sa paling tutuwa na bang prakan speaker patrong chairman in finance na masanier o kamakder sa karo kuburmaw sa ilang kak place standing come to report ng pasilip kilimay sa kusulab nilal risok mo nung sa pulmatay kalantan rangot. Karyaman. Chancellor Mao, talent play, standing come to report, silub kulmay sa kisu, labniyan, iyay sa kwano, pasok mo matay, standing come to report. Pwede miya utupan kamaguto, iman patawan talent place, standing come to report, what, makoros place here, ay Point of pangkol. privilege speaker. Nakamoy floor leader, Ay kailangan ng promise speaker pi sa karo kuburmaw niyo sa ilang kakan place standing come to report silip kilimay sa kuno laban nilal risok kuno. Karyaman. silub kulmay sa kwano, labniyan risa. Chancellor Mamiya kamagatiyo o Chancellor Mamiya utupa, para tayo man patawan talent place, standing come to report, silub kulmay sa kwano, labniyan risa kwano, pansabal matay, standing come to report on Ranwood. Floor leader, Mawar. Speaker. Ang Mawar ay paan po na sa Assistant Clerk. Standing Committee Report Member Sulukulimesa Kisulan Reza Pono, Mepit Legislature Field Member Takulimesa Kisulan Reza Pono, Sang Sabonwami Committee in Finance. Talagang kakatiyan ang masa na ba ay paan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungaluwa sa balban kupurakan koros. Nawawo karakaragi pada sa mga kamdin mo niyo kamakit maluwa talang ka kuya kupurki standing kamdin mo. Niyay, Pwuhng masanisyo, pwede kamakita po itak sa ibang katiyan ang masa na ba ay paan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungaluwa sa balban kupura mo yung kupurakan koros. Standing kamdin report sila bugilimay sa kasula mangyari sa kuno. Kaitan kamutang ko sa next pabugilimay sa kasula mangyari sa kuno. Kagbaga maluwa dan kak. Ukitala kasantin mo ni nan sa matay kasanatin mo ni meron mabalikan ban mo ni nan irairen budget magtaykat lalala taranwot sansal miya mo ni mesay tatok lapan kamban mo ni ramenut kamakit wena palianan Ratungalan kimelel kala 160,000 yung mamalwat kamanatan kakapali tax consultant leletoran wat contoh document resaik air anan karwarum na parata kawitin sa matay national government ong meeting yung makinuyawanan par koros Kayatan ki FSM Finance Conference o nan parwa da kasanti ang anuyaw nan muin kusay kaway din kampan moni wan moni mamiya tala wannen and kak may yang tala silinan and kak program o apali ananin irai contoh token treasury kay mapan Pwuhng conference me panwayawanan win kusay tatawad inanan kasambal buhay kawid mamiya tupson tatak titik system cup me uya magmagdavasam apalban moni na Pohnpei sa yang Pwuhng aban yang uya kisen conference what o irai contoh takin kampan morning state tayo me FSMTC Pwuhng kuren kak kayaneng o yang ale kawit kan ong niyaso me Pohnpei pan yang Pwuhng FSMTC state kay kanan
Pohnpei ban anger system kaput dan yang kawit tatakan kamban moni. May Mr. Speaker, essential nan karong-rong kawit interakter kamban moni yo sama tay pada dapat semuanya conference you kan karban Israel contoh tatakan apa sama state kayu mababali moni o essential sama tay contoh tatakan ono benga di renyam pada conference word o ban wiyawi nan sombongan tune lel tune isak limau lel tune isak tua. Mr. Speaker, committee utung melel kawit word committee bil kawit ong mone ban kamukit nanti yan mone kap ma tax consultant de ban miya tanana be arena kawit to alele tamet pwegi second ja mone word malwod ang kakamana tapon ang kakatangki nintuan anan mere tungalan ki anira lam may Mr. Speaker I kawit word memiyanan tanding am the report silip kilmay sa kasula bali sa kono Kalangan Chairman Carl, Miyata Masan na Masulara, ipampo na si floor leader, Ladora. Kailangan ko promise speaker ay tungal wow sa balang tutuwa. Speaker patrong wal Chairman Mao, Chairman Carl. O sa kora ko puro maon niya, hintuan masan kawit kan, masang sang Chairman Carl. Iman patrongan sa kora ko puro maon niya, kaya lang kakraching timasan pan report po sa bulman. Kariya man. Chan siya lang mga kamagutan floor, koros notun kamagutan masan ni Pwuhng masan iso. Kamagut po ita koros notun standing kamagutan report, 5 kilometer issue, laman niya rin sa kuno masan ni Pwuhng masan iso. Kamagut po ita, rog tayo sa bulman kita, standing kamagutan report, 5 kilometer issue, laman niya rin sa kuno. Chief Clerk, the Assistant Chief Clerk, Layoshi. Standing Committee Report nante silip kulimaysak puno, line riyasak puno. Mapit miscellaneous communication numbers 354-26 tons upon mo computer. On mo truk tayo kakatiyanan masin na pampo na si Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga sa bal bangko pura mo yung bangko pura kan Carl. Sipila ba sa mga kamantin mo ni on wow karak kamagan mo luwat tayo nga kuya ko puro ki standing kami the report silip kilmay sa kono laban niya rin sa kono. Karos mautong kamaguto masan ni Pwuhng masan iso kamagite po itay pampo na si Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga sa bal bangko pura mo yung bangko pura kan Carl. Standing kami the report silip kilmay sa kono laban niya rin sa kono. Itan main KAPWARESOU miscellaneous communication silip kilmay sa kayo laban niya rin sa kono patuasang sa Matay Law Office and Housing Authority, Medal Director Simon. Niya pati ang Director ng Gamban Moni o sa Matay Budget Officer. Kawid na miya, epitata contoh tak riaman me aratungal poko kamagid puweki ananin office wo. KU request reallocation in position loan officer or senior lending specialist. Maban yang aki kamagitin puy-puy. And sansal me tami ban patronan kawid watch. Esuduban yang aki ugadaglan ko sanad puy kamagid watch ban patoche ban personnel o moni yu mamalwat kamanayang personnel. Kariyaw ibagbagi position in accounting 2 and uduyala accounting 3 o pilmisangan mo model po yan kak payan pasantin tatak and accounting 3 uya ben tatak what sansal me pag mamiya on induan ruwasin ko sanad mamiya report what man authorized kamagit pukat and kakuyawin so ito kusanad pan kamukit po yung mono bukat malwat kamanayang pan personnel ekis buk siyang robotin mo mono bang kamukit siyang patet item yung buk siyang personnel ariyan sansal kaya makamanaman dan report wood panuya
kaim sa kilan tatak makamit ba na pali ko tatakot mamalwat pang kupurata report what kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, po ikaw taga-President standing of the report ng implementation ko no. Floor Leader. Kailangan ko pa mo speaker ay tungalwaw sa panitutuwa. Speaker man sa karag kupurmaon niyo. Tuwan na ibang patron Chairman Carlo. Sa karag kupurmaon dahil ang kakriting timasan ban robot o sa pulman kita. Masulaan masan ba kamagot yung mayor sa floor leader tayo na timasan ba koros mo itong kamagot masan ni Yay. O masan ni So kamagot po ita koros mo itong standing of the report silipul may sa kuno libanari sa kuno masan ni Yay. Pwuhng masan ni So kamagot po ita rog tayo sa pulman kita standing of the report sa finance silipul may sa kuno libanari sa kuno. Privilege may Mr. Speaker. Kamoy Kalangan may Mr. Speaker ay tungalwaw sa pal pangkupromo pangkuprakan koros pwede kupurmo makamata report what angkak pagada nawan matang koros ang director ng campaign mo ni pati office o mele office in Pohnpei housing authority po tatakot ang kakmugit nintuan report normal what kamanata kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman tuwan kawit masan sa lasang Chairman Speaker o sansal na assistant. Kamoy Kailangan speaker tungalwaw ang tutuwa. Speaker man sa karag kupurmaon niyo dahil ang kakrop sa matay kalantar o pero ang katilang pero na item ng paysak tayo ipil kalantar. Karayaman. Sansal ang mga kamaguto pwede yung iyo kan kamagutok tayo katsir band ng basic tayo o ibang po na siya Chief Clerk, Assistant Clerk. Legislature Bill Number Kapilimesak Silu Line Resak 10, Legislature Draft 1, a bill for an act amending State Law Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act of 2026 and for other purposes on Watawat Payo. Kalangan tayo ng kakatiyanan mga sanabi ibang po na siya Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungalwaw sa pal pangkupromo pangkuprakan koros nuwaw karagara kamakad malwat talang ka kuya kupurki ang kayo watawat kamatang ko sa netpapili may saksilula bandari sa kuno waldi 1. Yaman. Karos mo itong kamaguto masan ni Yay. Pwuhng masan ni So kamagut po itak tayo ang katiyanan mga sanabi huwag may kupuruin po na sa mga Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker kamatang ko sa net papili may saksilula bandari sa kuno waldi 1. Ye masansal nan standing ang report sa lubugil may saksula mangyari sa kuno dagdag mo alwat yan kakamanata kasaudan mo ni Division and Revenue talas silimen kung kak patota lang pa na option director o apali ananin say lock may right on the token kambawat pan patikiyang FSM o state taken nan FSM Finance Conference makasandiran wiyawan nanwing kusay nan sumbungin June kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl po ikawewan kamatan ko sa net miyatra masanabi masulara ibang po na sa floor leader na kamoy Senator Simon. Ko sa balay tungalwaw mo mong kalalabag to Maria Planning Tax and Revenue Office so mo nuwat alap na tatatawag ang conference sila aray to magplano ang alalkan officer of revenue consultant to yung niya kawit pa. Sansal ang mga Chairman kumkakawit. Kalangan may Mr. Speaker itong alwa sa bal bangko promo pan kupurakan itong Pwuhng Honorable Senator Simon. Sansal mag-checket career nandukopan tiyan mo nuwat. Muna makamanamanta ang parwat, ang pukawo, 60,000. Nawag ma tax consultant will ay ranwat, utan 30,000 yung mampita. Anan mo mimiyad. Ay magarata resudo bago-koros, bago-yalap. Pag-iyapita, rin kakapaliki, anan kasambalwat. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, Senator Simon, kabaliyala ko. Kalangan Speaker. Ang mga uraiban po na sa floor leader, Latore. Kalangan speaker tungalwaw ang tutuwa. Speaker man sa karag kupurmaon niyo kapag gumasa ng kawit kan mo isang salero man sa karag kupurmaw dahil ang kak tutsing timasan bang kumatang ko sunat papil may sok sidula binari sok wano usapol man kita ng watawat ko yun. Kaya man.
Dan salam mau kamagut yu mamiyayer koros mau tung kamagut to masani yei wo masani so kamagut poita trai rutung tier masani be koros mau tung thailand kamanata kamutang ko sunet papkul mai sak silu le benar yei sak wono lt1 wat kayu masani yei wo masani so kamagut poita rok thai supplement gitar kamutang ko sunet papkul mai sak silu le benar yei sak wono lt1 Masalar kamutang ko sunet panpil kalender ay panpono sa florliter la toro kalangan ng from speaker tungal wow untuk tuwa tabang from katuwa speaker man sakara kubur maun niya sensal macai karairai sapul macai kubur toro ro to men sakara promail chai langkak kairala sapul macai kubur ranwa to prong sabali wasakset niat klokaisak Kaya man amona ipanpono sa kamaguto ipatrowan be wagi Tay ban kami sakay Raymond Pone si Chairman Melo Chairman Carl mamiya pakairan meeting niyet. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga ruwa sa bal, bangko po rumayo, bangko po kan kabung ko po rumayo sansal. Sansal meniya talite, at kami di sudah kau nabatak karong-karong. Kami dalam puwagi kusunod riyaw me, aledir wadawat kayuran wad, o saya rata buenan to dato ako, ananin to dato, kaiman, nuwaw kalagarak taguban kupurakan yan nga katiban na kulaki isag niyad apaliyala watawat kariyaw o dahil katsang tataw kasabal kariyaw ang karorong suwata karorong Tay kambal ma watawat kariyaw kagita tay ban quorum tak tay sapal chancel me tuan Tuan kawait mamiya sang Chairman Carl pwede niya ta holiday o pwede kamagat yung mayor kailan sa palban na niya kloko isoko kair sa pulmatay sachin ay man pa ang Chairman o pangonga kailan sa palban niya kloko isoko kair sa pulmatay sachin nandata holiday halangan masular pakair sang Chairman Chaykan ay ban po na siya kamagat mamiya Moni pan po na siya, iman patrowan, silpak ulianti, melel option speaker o pakair siyang honorable senator kan o tondotong kan koros. Na moro intercession, akter pan patayang siya rin nagpinag sa matay chief clerk.
Charles Johnson tinamataw jet mo sila niya. Dari Israel kan may payangkat sa patro apatay eupanet patota morunche uya kupurunda. Morunche uya kupurunda. Dahil katla mawoy paan po na siya kamagit mamiyayar, paros mautung kailan komal di siyang uyak puro sa balban na niyet, kulaw kay siyak, masaniyay, uwang masanisyo, kamagit paitaro, dahil komal di siyang anan, sabal matahil uyak puro tsoro, o kalangan ng Honorable Senator Kan Faros,